Radoznala škola. Čika zdrave. Radoznalci, ovo je zvonilo. Dobrodošli u Radoznalnu školu. Vidite brojeve, 1 do 9. Ima se nalaze zanimljiva pitanja, koja ćemo sada riješiti. Što se dešava? Vjetar? O ne. Radoznalci, brojevi su otišli u Radoznalnu školu. Vi ćete mi sad pomoći da je pronaći. Nalazim se u hodniku. Ne bi trebao da bude ovdje među kanti. Pogledat ću šta je. Čika zdrave. Pogledaj u učionicama. Pogledat ću i tim učionicama. Vi ćete mi radoznalci pomoći da pronađem te brojeve. A krivi. Radoznalci, vidite li vi ovdje naše nestale brojeve? Ja baš i ne. Šta kažete? Tu si. Brzo, na tablu ti nestašna jedinica. Zadatak glasi: izračunaj zbir brojeva 5 i 8. Trinaest. Bravo, radoznalci, riješili smo ovo pitanje. A da li ima ovdje još brojeva? Šta kažete? A da, u pravu ste. Ej ti, petico, odmah na tablu. Zaokruži ko sve čini užu porodicu. Djeca, ujko, baka, tata, tetka, striko, mama, djed. Odgovor je djeca, tata i mama. Bravo, radoznalci, riješili smo i ovo pitanje. A da li ima još brojeva u ovoj učionici? Šta kažete? A da, tu smo dakle. Ajde i ti, osmico, odmah na tablu. Zadatak glasi: izračunaj umanjilac. Broj 3. Bravo, radoznalci, riješili smo i ovo pitanje. Ja ovdje više ne vidim nikakvih brojeva. Idemo sada u drugu učionicu. Evo nas, u hodniku ponovo. Sada ćemo da potražimo i ostale brojeve, radoznalci. Nigdje ne vidim te nestašne brojeve. Vidite li ih vi, radoznalci? A? Šta kažete? A to znači? O, hvala. Ajde, četvorko, odmah izlazi na tablu. Koja slova nedostaju u ovim riječima? Č kao mačka, A kao pas, Š kao miš i K kao makaze. Bravo, radoznalci, riješili smo i ovo pitanje. A nam nedostaje još brojeva. Vidite li još možda neki broj ovdje? Tako je. Hajde, sedmice, i ti odmah na tablu. Od datih slova sastavi riječ koja počinje sa slovom T. T, O, Č, A, K. Točak. Bravo, radoznalci, riješili smo i ovo pitanje. Svaka vam čast. Ali nedostaje nam još brojeva. Šta kažete? O, hvala. Hajde onda i ti dvice iza laptopa, ko što kažu radoznalci, odmah da si na tabli. Kada kažemo da je 2 sata popodne, to je isto što i 16 sati, 14 sati, 13 sati, 15 sati. Odgovor je 14 sati. Bravo, radoznalci, riješili smo
smo i ovo pitanje. Tako da ovdje više i nema brojeva kako ja vidim. Idemo u drugu učionicu. Evo nas ponovo u hodniku škole. Tako da ćemo da potražimo i ostale brojeve. Radoznalci. Ne vidim nigdje te nestašne brojeve. Vidite li ih vi, radoznalci? Da kažete? Tako znači. Radoznalci, ajde Demetko, izlazi ti odmah na tablu. Koja je planeta poznata kao crvena planeta? Pod A Jupiter, pod B Mars, pod V Venera, pod D Neptun. Tačan odgovor je pod B Mars. Bravo, radoznalci, riješili smo i ovo pitanje. Svaka vam čast. Ali nedostaje nam još brojeva. Da kažete, gdje? Vidite i vi broj 3. Da, tačno. Ajde, trice, odmah da si izašla na tablu. Zadatak glasi: koliki je prvi sabirak? Rješenje je broj 21. Bravo, radoznalci, riješili smo i ovo pitanje. Svaka vam čast. Ali nedostaje nam još brojeva. Šta kažete? Za mene? Ajde, šestice, i ti odmah na tablu. Pronađi i zaokruži povrće. Tačan odgovor su paprika i mrkva. Bravo, radoznalci, riješili smo i ovo. Pronašli smo sve broje. Uskoro će izviniti. Kraj prvog časa. Hajde da ponovimo šta smo danas naučili. Radoznalci, naučili smo da je 8 plus 5 jednako 13, 8 minus 3 jednako 5, 21 plus 9 jednako 30. Naučili smo da su članovi uže porodice djeca, mama i tata. Kako se pišu riječi mačka, pas, miš i makaze. Sastavili smo riječ točak. 2 sata popodne se drugačije kaže 14 sati. Mars je planeta koju zovemo crvenom planetom. Paprika i mrkva spadaju u povrće. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, radoznalci. Evo, ide i autobus. Mi se vidimo se. Radoznalci, ovo je tek početak Radoznale škole. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Vaš Čika Zdrave.